Ay, look, ever since you left, man, I swear this shit don't feel the same. I've been up all night since looking back on who to blame. Spending time up in my head that I was ghosting you. Now I can't keep up. Bollywood actor lartak tak zinga hian nupui fanau nei to an omnuala. Chen khatte chu an fa ten an hnungan zui ve kher lava an mani angin acting line an thlang ve lem lava. Milar nun nei an du lem lava chu wangin media haw laka chang poinanin la sang thei le a. Zirna an ngai pe mo zoka acting lam ai chuan zirna pangai taka kala na pangai tak nei kha an du zoka chuwang takin miten an nu le patilar vi ma si an mani chu an shengai lava ma se tu na karon soi tur mi panga te hi chu an pa te an nu le pa te an lar vi hawa an mani hi acting lama ton shot nei vak lo ma se an chiat lo na te an mel shot na te awangin an lar vele dai thunga chotiang lampang chu karon soi do ani Bollywood legend tel an fapa chilo tak tak te ila mel shot lo tur ngai te ho thlan khom karon soi do ani ama saber tan chuan Bollywood legend Shah Rukh Khan hian papa alaw nei lian ve to maya afapa te zinga upaber Aryan Khan chuan mei chau mit ala falbik nala apa achun viawa masi apa ai na taka chuan a mel chain aku zok te ni ti na ma mutu te chuan an soi to ni Aryan Khan hi ala upalutuk shan lava komsang khan chakwa somkwa pasar November ni som pathuma apianga school panga hi Londona kalin college tak hi chu University of Southern California LA azir chuak thunga apa ang boka le khathiam theile thluak cha tia soi ani bokani ama hi fitngal inchi som pakhata sang ani a Islamic ni in a hobby te chu taekwondo le cricket khel ani a Aryan hian taekwondo khel hi nuam ati hle a komsang ni som khan Maharashtra taekwondo competition a gold medal te polo la ve to nge ni tin black belt ngat ani ve bok Aryan Khan hi film vela hian kan mel hi kan mungai meu lava apala Bollywood actor zinga legend ang mewa soi ani ilai na fapa upaber ero acting industry a ming lamrik ani ngai meu lo thunga achan chu Aryan hian actor ni achak te lwa lava camera le media haw ma chon te hi adu vak lo zoka abi takin kara changa achhuak chia cameraman le reporter hawina anan chim ngala an han met det chwai te hian adu lo le zwala aning thei hle a achan chu motor racing ve hle ani ome mase chu ti rualin an open lai kum sang ni pakhat khan kabi khushi kabi gama avoi khatnan film a lan ve a chu child actor anga a debut dan ani a mase chu mi nuwa chon film vela a in lan zui meu lo thungani Adata chuan Bollywood actor zinga lar tak pakhat sang loiti lakan soi swal lawang chu patak mai Jackie Shroff po hian fapa acting industry a chazet mai anei ve boka aming chu Tiger Shroff ani chen khat chuan pa ai point in shama sa zok hian mai theya lar le hlotlin na lama po apa lar zwal wang lai kharon khum sakhe anti hial boka mase Jackie Shroff po shilo mang nambik chuang lawang chu Tiger Shroff hi kumsang khan zakwa somkwa march ni hiya pianga kumsang ni sompali khan actor angina debut ve chia ma se talent chata kanei boka atna atui chil bok nen reilo de nuwa Bollywood actor zinga mi te ngai san le shiat lo tak lotling tak le film san tur po van lo ve po takaron ni chhota ni Tiger hian martial arts hi atui ema actor anga hlotlin ma hian actor te chu an action scene mi turin martial art class te po alaw peve to nge a chutiang khop chona pui veni tin taekwondo lampang po hi atui chil vi boka black belt ngat ania tin Tiger hian lam atui hle boka chuan actor ani na a ajin konga na satakin apuya tin martial arts lama tonshan ane chat em wangin a film san novela po scene har sa deulai shoot angai chang po in Tiger Shroff chuan stan amangai meu lava ama de uvekin a shoot chin ani lam le in swal vela hian theina le thiam na chatta kane wangin film director how po in andu thei hle boka tho puya har sa lava engkim deu tho ati thenga zung zel mai chuan na tho ati ol sam hle ani ti in director how chuan Tiger Shroff chuan fak thei hle bokani tin chumi piala ma Tiger po hi Aryan Khan ang bok khan achiad lo na le amel munam na cho alar pui ve boka Jackie Shroff fa po nilaw ma se emo milar fa po nilaw ma se ani hi cho achiad lo wangin mi a hip tho wang tia af tak nge ya mutu te na an soi ve hial kha ani bokani Adata chuan Arhaan Khan ani a Arhaan Khan ve thung hi chu actor lar tak Arbaz Khan le anupui hlui actress lar tak le chelau tak mai Malaika Arora te fa panei chun ni in ani ve thung hi chu anu le pa te anglo takin acting industry chunga aming acher ve lem lova
mase chu ti chung po chuan anu le patilar wang po nilavin a hmel thatna le chhiatlohna ti chu fence house soi du zong tak pakhat atling ve thawa a hmel thata wangin fence le stock tu anei nu thawa tin alar pha tho bokani social media vela mu turatam te lualawa amimal chanchin po han soi do tur chu om shan lo ma se anu Instagram vela le achian te na thalak an post to vel hi chuan a thalak an da to hi chuan a week takin mei chi hau phei chuan Arhana hmel thatn chu faksak lavin unlike liam mai thengai meu lawani Arhaan hi alano pang angring hle a kumsang ni somni khan kumsom pariat atling ve chawani anu le pa te hi in chen to ma se an pahnia an fanei chun an fanei dun om chun ania wangin in lungrol takin an fa panei chun Arhaan khan chuan en kol dun thawa Arhaan hi chu anu bula jok a oma ma se apanen po anin mu fau thawani Arhaan hian anu le pa te angin acting khovel alu chilve mayangem ti hi chu zo na ala niri a tuna ri hi chuan azir na lama ala insorbing shi hleani adata chuan Aryaman Deol ania ani hi actor Bobby Deol fapa upazok ni in Aryaman Deol po hi achhelo ve hlen yang chu apa inan panyan thalak dun na post chumin afapa chu hmel chadre ema wangin le achhal lo re ema wangin mimit alabi khle a internet khovela alar tangal loi mai ni apa te unaw angin actor ni velem lo ma se achhal lo na chuan milar ani itir ta thawa fence anei pha thawani Aryaman Deol hi kumsani pakhat juni somparuka apianga ala upavakshan lava akumin teenage khovel ala chwa san lava chuwang te po chu ni mai thei zirna lama achung te ho hian anle insorbing tiria actor aron ni vengem ti hi chu zona ala ni ve thau bogani ato perna tan swan Akshay Kumar fapa Aarav Kumar ni a Akshay Kumar fapa Aarav Kumar hi lo me shot ve to emle apa Akshay hi chu TV vela kan mu photo nga masi afapa hi chu mutur tam meu lo thungani Aarav hi kumsang ni pani September ni sompanga apianga ala no pangviawe ti lo chon sang angring hle a fidruk lai sang ani der to a tin amit meng danglam tak mai chuan mi a hi priya bokani alandan chuan Bollywood celebrities fate ho hian martial arts an tui chil hlom ani mela Akshay Kumar fapa Aarav po hian kumlile ka upani ani lai chang to in martial arts lam hi anga event chan der to a asoidan chuan apa Akshay wangin martial arts lam hi anga event pha apa na tui chil em wangin ani poina ngai nat pha vekani atini Okinawa te kudo le karate ate hian black belt ania tin National Championship of Judo a gold medal te po alo hon ve to bokani Aarav Kumar hi Akshay Kumar fapa nia wangin adu emo du lavemo media haunga event ani thau thawa acting lam emo entertainment khovela lu chilve em lo ma se mi shiat a hloder to a tin Prime Minister Narendra Modi an abeng apo sakfiam laya no pang thoi lutuk ati live video clip toy te chu social media vela post dar sakania mi ina mel chadro ema wangin an lom hle a ama chu Akshay Kumar fapa ni ti an shot no phe chon a clip chon en tuanga le zol phani Aarav Kumar po chu alar zol phare boka tin Aarav Kumar hituna hian kumsom ni em polatling lava masi chum khat chu reporters hawina chantele abial nu niom takne na rui chunga mu anni a zu atem der to ni ti chon sha chwa sak chiang liani ama mai baka apa po ahing chat pat pha tel nge bokani ole khang mi pangati kha Bollywood actor lar tak tak te fapaduat lai te anni hloma khang hau kha internet khovela milar te fa ania wang po ni lem lava an me chata wang te an chha lo wang te po nyang chu fans hawina an nga event bi kan nia Bollywood industry chunga hian Star Kids hanti tamai la milar te fa tam tak zinga an pon lam landa na wanga mi nga event big deute anga an soite ania mel chati zong te chelo ti zong te ang fik lava karon soi mi panga te zinga khan cha hanti e po nei lo in om em ang tin cha ti vel vek po inom thau bokanga ka soi du zok chu ke man cha ka ti le chelo ka ti karon than chwa ti an ni lo ti kha kanin shil non ni ro se thle te zong chunga lo thur ka saya video ka post ezel tur te min ngai chan sak don ya